Nii, Philips Prelude aastast 1937 restaureeritud. Paneme käima. Soojeneb. Vaatame, mis siin mõnus skaala. Kuue 3 voldine asenduslamp, eraldi trahvokütteks. Nii, kas ta häält ka teeb? Procurement level that local government are completely ignoring that, and when you look at lühilaine. Laptops being bought at 5 million yuan premium. Vaatame kesklainet. Создание без интернета сложно представить современную жизнь. Niin. Vaatame, mis siit veel tuleb. Tämber. Töötab küll.